Сасы вақаларақта тариф етмеге азырмыз. Студияда мен Ленуза Борсеитова çalışам. Қайырлы ақшамлар. Женюби спортта. Асылында біз үшін Русия Федерациясының чешет регионлардан ижади коллективлеріні, спортив командаларını қаршыламақ бұйық шерефтір. Русия Женюбының Медениет ве спорт фестивалі Қырымда açıldı. Бірлікте инкишаф. Herkesni bayrak ve gerb bayramı qayd etiluvinen hayırlaymiz. Cumhuriyette devlet gerbi ve bayrağı kunu qayd etildi. Ukrayna'nın yanı ayın oyunu. Kırım Tatar milletinin tili, turmuşu, urufatı, ananelerine ait kararlar episi Kırım'da. Kırım Tatar halkının vatanında kabul edilmek gerek. Ukrayna Kırım Tatar tilini Latin urufatına geçirmege planlaştıra. Kırımның sabık vitse-premyeri Evgeniy Kabanov'ның ve Quruculuk ve Mimarlık Naziri Mikhail Khramov'ның noyabrinin 22-sine apske aldılar. Böyle kararını Ahmedjid'nin Kiev rayon mahkemesi kabul etti. Olar çok para masraf etuvde kabatlanalar. Tahqiqatның fikrince Kabanov'ның kanunlarga karşı faaliyeti neticesinde 2020 senesi su yolu kurulgan vaqt Kırım büdjetine 57,5 milyondan ziyade rublelik zarar getirildi. Rusiya Jenubының Medeniyet ve Sport festivali Kırımda açıldı. Tedbir bir vaqtda Aluştada ve Aqyarda keçi. Cumhuriyet ilk sefer festival meydanı oldu ve bu meydan Rusiyanın 14 regionundan 2,5 bin iştirakçını topladı. Birinci kun hakkında Sabina Deniyeva hikayeti. Onlarca çift sanada Aluşta'nın sportif merkezinde oyun töşeyler. 2021 sene Rusya Jenubının Medeniyet ve Sport festivali açık. Mishal Yakılov merasimi hakkında da unutmadılar. Bu halibe ve ürüşmeler timsalidir. 13 çeşit sportif yarış ve Rusya'nın 14 regionundan toplanılan 2,5 binge yakın iştirakçı. Basketbol uçke uç, iki komanda bir sepet. Oyunun hususiyeti kaydeler yengil ve sade olmasıdır. Maç meydanın yarısında yani 14 metrge 15 metr yerde keçe. Şunun için bir klasik meydanda iki oyun keçebilir. Surat ve merginlik sporcular 30 metr uzaklıktan ok atıp başlayır. Erbir muvaffakiyetli atıf mesafını 3 metrge uzunca eti. Galip çıkmak için bütün mesafını geçmek gerek. Bu ise 70 metr. En yaxşı talisman bu ok. Yaxşı doğru hazırlangan bu ağır. Aslında men başkaca atam. Şimdi ise texnikamı biraz değiştirdim. Bu sportif zalda ise masa tenisi boyunca oyun keçe. Bu yerde ayrı muhit hüküm süre. İdmancılar ve zenadaşlar yarışlaşkanlarga kol tutalar. Kureşte ise galibe kazanmak için beden güçünü göstermek gerek. Rakipler bir-birini yıkmağa ve gürüklerine yetkizmağa tırışalar. Endi birinci rekord da var. Rusya Kuch Ekstremi Federatsiyasının prezidenti Vasiliy Grishenko 200 kiloluk taşını ko'terdi. Festivalin maksadı milli sport çeşitlerini ananevi medeniyetini saqlab kalmak. Muhabbetlikni bekitmektir. Kırım Cumhuriyeti bu bizim Cumhuriyet. Rusiya Federatsiyasının bir kısmı. Böyle miqyaslı tedbirler menimce bu yerde geçmek gerek. Bu yerde iklim, adamlar, her şey pek dülber. Episi miqyaslı şeyler Kırım'da geçmeli dep sayam. Kırım ilk sefer Rusya Jenubının Medeniyet ve Sport festivali için meydan oldu. Yarışlar bir vakitte Aluştada ve Aqyarda geçe. Asılında biz için Rusiya Federatsiyasının çeşit regionlardan icadi kollektivlerini, sportif komandalarını karşılamak büyük şereftir. Biz için bu hoş ve faydalı şeylerini birleştirmektir. Bugün biz kuvanamız. Bizim büyük memleketimizde yaşayan halklarının medeniyeti göremiz. Öğrenmege ve seyir etmege çok şey var. Festival sentyabrdan 26-ya devam edecek. Sabina Deniyeva, Alim Seydaliyev, Millet için Aluşta. Resmi timsaller, Kırımның bayrak ve gerbinin doğan konu. Cumhuriyette bu vakayani nasıl kaydetiler? Bu haqda Lila İslamovanың levhası. Naim Haybullayev endi 6 yıldan beri Bakçasaray Kazayı Kurtarу отрядында çalışa. O endi onlarca adamını kurtardı. Son sefer hava felaketi yani suv basuvda adamlarga yardım ettiler. Devlet bayrağı ve gerbi konu Naim kazanılgan mükafatla takdirleniyor. Albat köyünde Ozen suları taşıp çıktı. Koyunu bastı.
Biz adamlarga yardım ettik. Сергей Татарцев жесірлік үшін медаліне наил олды. Көккөз ве Белбек өзенлері ташты. Инфраструктура бозылған еді. Бізім отрядымыз қазаның ақыбетлеріні жоқ етуге желп етілген еді. Біз бұл іште иштирак еттік. Мен Қырымны севем, мен үшін бұл тимсаллер пек мұйым. Құртарчылардан ғайры полис хадимлеріні ожаларыны ве ресамларыны мүкефатладылар. Бу пек мераклы ве муреккеп иш еді. Жемаатта бір қач бойле сымарыш олды. Ойле бір тимсаллер ишлеп чықармақ керек еді. Қырым әалесі бұна қаршы олмайып, бегенмек керек еді. О Қырымның мұстақыллығыны, суверенитетіні ве оның хусусиетлеріні көстермек керек еді. Сентябрьнің 24-ші күні Жұмхуриетіміздің епсі сәкенлері үшін мұйым бір күндір. Герб ве байрақ Жұмхуриетіміздің девлет темаселерідір. Мавы төс келечегіміз парлақ олмасына үміт. Қырмызы ярым ада тарихында фиджалы сайфилерінің темаселедір. Биязысе бұл темыз сайфе. Оның үстінде Қырымның яны тарихы языла. 1992 сене Қырым темсалері яратылуынен оғырашқан мутихасыслар группасы тәркібінде Таврида Меркези музейінің мудирі Андрей Мальгинде барыды. Қырымның инкишафына ве шекілленмесіне исе қошқанлар эпіміз умуми арзумызны якынлаштырамыз. Қырым Русия Федерациясыны ең яқшы илерілеген регионы олмасы үшін. Февхуляде вазиет назерлегінің хадимлері исе Қырым байрағының чатырдағының ең юксек нұқтасында. Дені севиесінден 1627 метр юксеклікте ерлештірілділер. Бұл әр еллық анянедір. Әр кезні байрақ ве герб байрамы қайд етілуінен хайырлаймыз. Чоқ миллеті Қырымда байрақ ве герб байрамны оның епсі сәкенлеріні бірлештіріле. Қырымның гербі ве байрағы ананелер үзілмегенini timsal ете. Бу территорияның бүтінлігіні ифаде ете. Епісі қырымлыларны бірлештіре. Оларның дин ве миллет менсуплігіне бақмадан. Ярым адада барышық ве муабетлік олмасыны темин ете. Әрбір адамның ватан перверлігі Қырым timsallerіне үрмет мұнасибеті иле сықы бағлыдыр. Грифон бу Тавриданың қадими тимсалыдыр. Герб үстіндегі шиар бізім умуми мақсадымызны ифаде ете. Байрақның түслерінде есе Қырым ве Русияның үзілмес бағы ақ солуна. Бу тимсаллер иле біз евге қайттық. Бу тимсаллер иле бүгін бізім регионымыз инкишаф ете. Қыйметлі семеддешлер, сізге емегіңіз ве ватан перверлігіңіз үшін тешекүрлер білдірем. Эр кезге сақлық ве бірлікте аман есенлік тілейм. Герб ве байрақ ярымадада яшаған халқларының тарихи тағдырлері бір-бірінен сық бағда болынғаныны, медени ерешмелер, арби ве емек ғалибелер чоқылғаныны избат ете. Лилия Исламова, Арсен Фокала, Аким Бекиров, Милет үшін. Меркези сайлав комиссиясы Девлет Думасы сайлавларының нәтижелеріні таздықлады. Рейберов кечті деп таныдылар. Нәтижеви қатнашу 51%-дан зияде олды. Бұтыл мемлекетте 56,5 миллион сайлав жерей берді. Меркези сайлав комиссиясының малюматына көре федераль жедвел ве бір мандатлы бөлгелер бойынша Единая Россия 324 мандат алacak. КПРФ 57, Справедливая Россия за правду 27, ЛДПР 21, Новые люди 13. Парламентның ашағы палатасында да 5 ер. Өзлері теклиф еткенлерге айрылacak. Бірер ер гражданская платформа Родина ве партия Роста адлы фирқаларына берілежек. Умумен Девлет Думада 450 мебус olacak. Конкурс комиссиясы Керіч мемориетінің елбашчысы вазифесіне 8 намзеттен 2-сіні сечті. Олар ең чоқ бал қазандылар. Ғалиплер шер башының муавины Святослав Брусаков ве Крым троллейбус муэстесі мудирының муавины Николай Дубинин. Керіч шер шурасының мебуслары яқын вақытта сити-менеджер вазифесіне олардан біріні сечежеклер. Украина өз саммитінің девамы оларақ яңы ойынлар башлады. Бұл сефер ресми Киев ортаға тіл мевзусыны қоя. 2025 сененің күз айларына Украина Қырым татар тіліні латин уруфатына кечірмеге планлаштыра. Бұл еміш оны рағбетлештірер. Бөле қарарыны қомшу девлетінің акиметі кеченлері қабул етті. Олар 90-шы сенелерінің башында құрылтай қарарына есасланар. Амма Қырымда бұны кенеде сияси пиар деп аңлайлар. Экспертлерінің фікрінше Қырым татар тілінің инкишафына Украина акиметінің еш бір қарары тесір етіп оламаз.
Украин tarafından laflarını dinlesen, olar sanki alicenap görüne. Til popüler etilmesi, internetke faal integratsiya, tilinin kolaylığı ve variativligi. Kırım Tatar urufatı endi kaç kereler çeşit transformatsiyalardan geçti. 20. seneleri Türkiye tillerinin faal latinizatsiyası çerçevesinde Arap yazıları tamam şu latinitsaga dönüştürülgen edi. Ve 10 yıl Kırım Tatarlar böyle yazdılar ve okudular. Sonra 38. senesi o zaman aktual olgan Kiril urufatı bastı. Bahçesaray yanında Keçik Koyunun sakini muzakere etilgen tilde 84 yıldan ziyade konuşa. Urf adetlerimiz joyulmasın deyip Korantada tek tuvgan Kırım Tatar tilimizde laf eteler. Gözleri yaramay körse bile hala da gazetlerini okuy Kiril urufatında. Олар bir şeyini başkasına değiştirmekten evvel yerli ziyalılarga, hocalarımızga müracaat etmek gerek ediler. Bunu 5-10 adam yapıp olamay. Zemanevi yaşayışta Ukrayin rebeller andan toy çalmakны sık kullanılalar. 7 yıl devamında dostlaşmaga istemegen komşu çeşit vastalarını kullandı. Milli kahramanlarının adları berilgen harbi batalyonlar ve alternatif Kırım Tatar teşkilatlarının yaratılığı, endi sınırının başka tarafında yarımadаны uydurulgan işgalden kurtarmak ve ilahri. Bu yarımadada ise Kırım Tatarlar nihayet içtimai abananlık gördüler. Kırım Tatar milletinin tili, turmuşu, urufatı, ananelerine ait kararlar eposu Kırım'da. Kırım Tatar halkının vatanında kabul edilmek gerek. Tılnen ayın oyunlar Kiev için ananevi siladır. Kırım barinden evvel prezident saylavlarında daim Rus tili mevzusu kotarılıydı. Şimdiki prezident bu strategiyalarını devam ete ve bunu tek siyasi hype dep algılamak mümkün. Bu eposu Zelenskiy'nin Kırım'nın olar aytkanları gibi deokupasiyası, Ukrayna erkanına kaytaruv degen mevzuga kaytuf için yapılgan şeydir. Olarının Kırım platforması bir şeyge yaramadı. Ukrayna hakimiyetinin nevbetteki adımı gene de şu Ukrayna'nın tahsil sistemasına zarar getiriyor. Kırım'da bakkanda olayatkan her şey kino gibi görünüyor ama o prakatta muvaffakiyet kazanmaz. Devamlı vakit Kırım Tatar mekteplerinde okulgan metinler Arap grafikası ile yazılı edi. Bu büyük kısım Latin grafikasına geçilgen zaman joyulgan edi. Tilinin bir transformatsiyası bizni onlarca yılga artqa kaytara. Bu tabi ceryan degildi, mecburi şekilde yapılsa da ziyade. Bu olar özleri anda yaşagan, böyle bir toplu yaşagan Kırım Tatarları için kabul etip olalar. Ama bizler için bu kanunun bir türlü tesiri olmamak gerek. Çünkü bizler Kırım'da yaşayımız ve bizim bugünkü urufatımız bu herkesge belli olganı gibi Kiril urufatıdır. Rusiyanın Ukrayin şerikleri ağız ne kuş tutkan vakit Kırım'da Kırım Tatarlarının meseleleri konkret şekilde çözülüyor. Prezident halklarını öz emirini nakladı. Onun çerçevesinde binlerce adam mesken elde etti. Kırım Tatar tili ise Cumhuriyette uç devlet tilden biri sayıla. Belki Kiev öz tilinin meselelerini uğraşar. Onu komşu memlekette turmuşta elinin yarıdan azı kullana. Taraz Brezitski, Ervin Emiraliyev, Millet için. Biz istidatlı vatandaşlarımız hakkında rubrikamızı devam etemiz. Bugün kameramızın karşısında yaş perspektif taraflama ressam Elmas Murahas. Onun şahsi koleksiyasında 15 resim var. Bundan gayrı kız vitraj sanatının uğraşa, hem de ipoksit sakızdan yaratılgan eserleri var. Vatandaşımız hakkında Alime Mustafayeva'nın icadi levhası. Tiffany üslubinde vitraj bu eser Elmas Murahas'nın gururudur. Ressam onu bir yıl devamında parça topladı. Технология работы такая, что мы вырезаем. Iş texnologiyası şundaki biz camni şekil boyunca kesemiz, son yapıştıramız. Bunun devamında çok şey bozulaydı. Onun için çok vakit ve sınır masraf edildi. Bu iş men için pek mühim. Eğer de onu ne kadarga satarsın dep sorasalar, bu işinin kıymetini belgilep olamam derim. 2017 senesi Elmas Murahas Fevzi Yakubov adına Kırım Mühendislik Pedagogika Üniversitetine Dekoratif Sanatı Fakültetine okumağa kirdi. Bakalavriatını bitirip bu sene tahsiline magistraturada devam etip başladı. Şimdi okuvunu ve Şef Şemizade adına 42. mektepte hocalık işini birleştiriyor. O ressamcılık derslerini alıp bara. Geçken seneden beri Elmas Murahas epoksit sakızdan çeşit şeylerini yapıp başladı.
Нар берекет айле ве бірлікнің тимсаледір оның япылывы үшін силикондан ясалған шекіл, боя, пигментлер ве эпоксид сақызы керек, ама ең esасы bu işni жандан sevmeli. Бүгінгі күнге устаның әнді 35 іші бар. Эпоксид сақызден çalışmak қиын дегіл. Бұл мәлземеден істеген жайлерні yapmak мүмкін. В часиках. Этап работы начинается с того... Саатны алсақ мұнда силикон шекілге бірінші қатны токеміз, соң бірден епсі бояларны қарыштырам, пигмент ве сон қырмызы тұсыны қошам. Бір күн оқура, сонки күнге мен да бір сыраны қошам. Бұндан да соң рақамларны, кристалл ве ташларны япыштырам. Да бір күн беклейм ве механизмны ерлештірем. Эльмаз Мурахаз да ресым чыза. Оның қарбабасы Садық Хаджи Селимов белі ресам. Оның чоқысы ішлері сүргінлік мевзусына бағышлана. Все началось с моего дедушки. Эр шей менім қартбабамдан башланды. Балалықтан мен қартанамнен ве қартбабамнен яшадым. Оларның евінде үш одасы бар еді. Азбарда есе айры уста одасы ерлеше еді. Ве бұл санатта мен балалықтан берлі өсем. Эр бір ұшым бұл балалық хақында қатырадыр. 22 яшлы Эльмаз Мурахаз шахси сергісі ақында арс ете. Шымділі кесе ватандашымыз бір эсеріне көңілінің парчасына қошып, ижадыны девам ете. Алиме Мустафаева, Эрвин Миралиев, Миллет Ичун. Ратлық күнлері Миллет телеканалында Қырымның эсас информацион программасы Жұма ертесі ве базар күнлері саат 7 бұжықта. Айша Шулакова нәтижелерілі. Единая Россия кене лидер. Қырым сакелері ось рейлерінің 63%-ны акимет фирқасына берділер. Эминім, бұл сайлавлар тимсаль ташыйжы олыр. Чүнки біз фааллік пек yüksek олғаныны көреміз. Девлет дума сайлавлары насыл кечкені ақта бізім мақсус репортажымыз. Қырымда 30 елда туристлерінің рекорд сайысы бекленілі. Итоги 20-го. 20 сененің нәтижелері көстерділер ки, Қырым елда 12 ай çalışа біле. Вешімді бұл тенденция сақланыла. Туризм вера атлану фақында курорт ве туризм назиры Вадим Волченконың эксклюзив интервьюсы. Дени тасилля дени білгілерге кедер етмей. Анги динге менсуп олғанны бір евлят, бір инсан білмесі керектір. Темел шейлеріні огренме керектір. Медреседе оқуғанлардың яшайшы ақында левхамыз. Бұл нұқтада екінлейім базыле олыңыз.